laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أرى تنونري إن عندك أبو بكر الشيخ وخانك لديهم كمي نوتة كتابين كمي جاية. أرى جبتي جديد نكتة القرآن وناهم جاده. Reka ɗum tawi koye gori ka woni janngude alqur'ana hunde wona noon kadi tawi koye ara ko suddiiɗe ko woni janngude hunde o nokkuuɗe ɗiɗi tawayde koye nokku koye quartier gooto woni cimenterie gaɗen haɗa ñoɗen jergori ga e ndere amen ɗum ɓawinde tawno gooto kala gooto ko nder ko mari kon ko ɗum ɗo woni okkude aɗa tigi tigi ko ɗo woni komi wawata haaɗude immorde e présentation an en ko fiima haray naafi haray martabaji hino woodi toon haa ka tawata ɗum ɗon ɗi waawete présenté gol yimɓe ɗon haray ko ɗum ɗo woni ko woodi ko endere komi janngi kon e nokku ka wonɗen ga ko ɗum ɗon haray wona wallutoreede julɓe ɓen wonande gooto kala tawɗo mi hikkori nokku kami woni ɗon ma kala tawɗo nani inde nokku kami woni ɗon o waawi ɗaŋaade ton ɗon o sowna nokku kami woni ɗon mi wallondira haray ko ɗum ɗo woni komi waawata o yewtude endere alhaali an on ko fiina haray ko taalibaɓe immorde e taalibaɓe wonɓe ɗaɓɓude gonngol e leydi men dinde ibnillahi taala haray ko ɗum machallah en torki Allah subahanahu wa taala on yo Allah subahanahu wa taala waɗu barke e gandal mo ngal okkora ɓe alaa ɓen kadi waɗa barke e duɗe ɗen kadi e fof muɗum inniti kadi ko saɗi ko tooli e haray jooni min jonni taw micro o haray waɗa noon en période ko Allah subahanahu wa taala on arsiki on ɗon inchallah. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله تعالى من النار. هري واتيكم ويتي الله تبارك وتعالى أن جرني مكانك سبحانه وتعالى بدون دأبر مكدب اللل بدون ترى مكانك سبحانه وتعالى يؤياك من بكاتي بمندين بدون مول رم إمر بأبني لونكي بمندين immorde e taggitale bakkatuuji tawayɗi wonkiiji men ɗin hino teggo e majji tawa allahu tabaraka wa ta'ala o weltoraa ɗum hiɗen seedo tabintina wonde kala on mo allahu fewni majjinowo mo heɓataako kala on kadi mo allahu hoddiri e nunɗal makko ngal yo o majjo heɓotaako neɗɗo fewnowo mo hiɗen seedo tabintina wonde ma allahu tabaraka wa ta'ala o ko kanko tetti woni ko haanaare weede e goonga hara dewal ngal ko goongawal hara ngal dewal nafay waɗuɗo ngal on lorla on neɗɗo weltindiiɗo o waɗaali ngal hiɗen seedo tabinana ɗum ɗon allahu subhanahu wa ta'ala haray ko wana noon kadi
hiɗen tabintina kadi wondema kanko subhanahu wa ta'ala ala wowo e gooto tawowo himo kasida e makko e deweɗen ala wo tawowo kanko himo sendude e makko ko innete kon dewal ka hoore leydi ɗoɗen hiɗen seeɗo tabintina wonde kadi oɗo ohoje meɗen muhammadin sallllahu alayhi wa sallam o ko jiyaɗo allahu tabaraka wa ta'ala ko nelaɗo makko kanko allahu subhanahu wa ta'ala hiɗen adda ɗo ayeji alqur'an ayeji tawinoɗo muneɗɗo sallllahu alayhi wa sallam hino hebbinora ɗe e nder udditugol hutubaji maɓɓe ma alhaaliji maɓɓe tawɗi hiɗe mbaɗi haadiji yimmuɗi e maɓɓe hiɗen inna wondema ko onon yo jiyaɓe allahu onon yo gomɗinɗe rente e allahu tabaraka wa ta'ala hakkide rentagol wata on jaɓu mayugol si wona hara ko on jiddiliɓe ko waɗa noon kadi hiɗen tabintina wondema ko ɓuri wonde gonga e yewtereji ɗin ɗi fof majji kitabullah ko deftere allahu tabaraka wa ta'ala nden wa khayra alhadi laawol fewngolngol laawol tongol ngon ko ngol ɗo laawol tawre kala jokkuɗo ngol haray o feewi ko laawol nelaɗo meɗen muhammadin sallllahu alayhi wa sallam haɗa yiɗen tabintina kadi wonde ko ɓuri bonde siyasuji ɗin fof ko fiiji tawaɗi ɗin fuɗɗitama ko nder dina islam kala noon ko fuɗɗitaka nder dina islam ɗin ko bida a wiyete kala ko innete kon bida a haray ko majjere waɗi ha ɗum ɗo waɗa kala ko woni majjere kon haray kaka yiite ɗiɗon tori allah subhanahu wa ta'ala yo danden ɗon koko yiite haray mawduu me on hannde ko mawduu yewtayɗen fii ko innete kon attawhid nde tawno ko ko wiyete tawhid ko awwalu ma yajibu ala al ibadi ko ɗum woni ko atti waɗɗagol jiyaɓe ɓen ɓe ɓet maɓɓe qabla an yahfada al qur'an qabla an yasumu qabla an yusallu ko attiyoɓe hindi alqur'an ko attiyoɓe juuɗo ko attiyoɓe huuru ko attiyoɓe fellito e dendanangal deweɗen haray ko honɗum woni ɗum ko andugol taway ko andugol fiyaake tawɗo allahu tabaraka wa ta'ala tajiriɓe fi muɗum on ko ɗum woni awwalu ma yajibu ala al ibadi ma'rifatu al amri alladhi khalaqahum allahu lahu wa akhadha alayhim al mithaqa bihi wa arsala bihi rusulahu ilayhim wa anzala bihi kutubahu alayhim wa li ajlihi khuliqat ad-dunya wal akhirah aranu haray e ko waɗɗi kon jiyaɓe ɓen andugol ko andugol hunde tawande nden allahu tagiɓe fi muɗum o ƴettodi e maɓɓe ahadi e nden hunde ko nden hunde kadi woni ko o neliri nelaɓe makko ɓen ɓe fof maɓɓe e jamanuji ɗum ko sabu nden hunde kadi woni ko allahu cippiniri defte ɗen ko sabu nden hunde kadi woni ko allahu tagiri aduna on e lahara on ko sabu nden hunde woni ko allahu tabaraka wa ta'ala tagiri aljanna e yiite ko sabu nden hunde woni ko darngal daroto ko sabu nden hunde woni ko waɗoyta kon ka darngal satta ha ɗum ɗo waɗa wa fi sha'nihi tunsabul mawazinu ko sabu fiyake nden hunde kadi woni ko balansi ɗin cippoyte wa tatawaru suhufu haray ko fi ɗum kadi woni ko ɗereli ɗum fenditirete wa fihi takunu shaqawatu wa sa'ada ko sabu nden hunde ɗon kadi woni heɓoroyto yimɓe tawayɓe ko malkisale heɓo kadi yimɓe tawayɓe ko wiyaɓe malaɓe haray wa ala hasabihi tuqassamu l anwaru ko embere kadi nden hunde ɗon woni ko annoraji ɗin fenditirte wa man lam yaj'al illahu lahu nuran fama lahu min nur kala on mo allahu waɗanali annora on ɗon o heɓantaje ko ente kon annora haray wa qad akhbarana allahu ta'ala annahu ma khalaqana illa li ibadatihi en andi allahu tabaraka wa ta'ala o humpiti e wondema o tagali en si wona fii himo yamiri en yi'e rewmo kanko allahu subhanahu wa ta'ala ko fii ɗum ɗo woni ko tagiri en
ko tagiri en ko fi honɗum al ibada en anndi ko honɗum allahu tabaraka wa taala tagiri jeyaɓe ɓen ko fi honɗum o waɗiri ɗi piiji ɗi kontuɗen ɗo ɗi fof majji ko fi ko en keten al ibada honɗum no woni al ibada ko ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu llahu wa yardahu min al aqwali wal a'mali aldahira wal batina ko inde tawande innama ibada ko hunde moftude kala kon ko allahu subhanahu wa ta'ala yiɗi o yalli immorde e konguɗi e golleji taway ɗi hino feeñi ma hara ɗum hino wirni ɗum ɗo ko hunde si tawi ɗiɗo piiji yani e hunde hara nden ɗon nde innama dewal tawaygal ngal allahu subhanahu wa ta'ala hino weltori o yoɓay on neɗɗo wakkiliɗo laɓɓinanimo daraningal ɗon dewal haray kanko subhanahu wa ta'ala o waɗirali ɗiɗo piiji e hoore meɗen fiye en soñjo fiye en woni yimɓe tampuɓe ko fii ha o jarri boyen o anda ko hombo woni gomɗinɗo mo on immorde on neɗɗo tawɗo o hoolaki mo haray ko woni noon aslu koye aslu dewɗen ko woni bindere dewɗen ko waɗata ha dewe ɗen ɗe fof majje ɗe ñiiɓa ɓe wona dewe ñiiɓuɗe tabituɗe hunde tawayde nden wondema dewal wiyetake dewal ɓaawo ɗum ɗon hunde tawayde nden nelaɓe ɓen ɓe nelirama sabu muɗum defte ɗen ɓe cippinirama sabu ɗum ɗon ay jihaadi yamirama sabu nden hunde ɗon ay gooto kala e yimɓe ɓen farlama immorde e dewe sabu nden hunde ɗon tawi aduna on tagirama fi nden hunde ɗon lahara on tagama fi nden hunde ɗon aljanna e yiiteji ɗin tagama fi nden hunde ɗon ko konko wiyete ɗum ɗon hino mofti e hunde hino mofti e kalima gooto wi'aɓe la ilaha illallah nde tawno si neɗɗo wi'ali la ilaha illallah si neɗɗo jaɓali la ilaha illallah si neɗɗo on o hoolaki la ilaha illallah haray dendanangal piiji tawayi ɗiɗum himo fellitade e hoore muɗum woni o wiiɗi dewe woni o jaɓalɗo wiide dewe haray o anndi ɗin ɗon ko meere ɗin ɗon piiji ko luttinayɓemo ka nder yiite embere on o waɗiri ɗi ko noon allahu subhanahu wa ta'ala fikkiranimo eɗen tori kanko allahu subhanahu wa ta'ala yo arsuku en ngol ɗo konngol ngol la ilaha illallahu ko ngo'ol woni ko nelira dendanangal nelaɓe ɓen ɓe fof maɓɓe min nuhin alayhi ssalam ila muhammadin sallllahu alayhi wa sallam allahu tabaraka wa ta'ala inni ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت الله تبارك وتعالى وي وندما من إنني إذا ما نوجد مفتما جد بفوم الجنلال من إننا لأن لا بيد مفتما جد وانا كمن ملم كهن من إن دينمو فأن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وروي الله وإتدنكوك إنك طاغوت هذا جملة أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت روي الله وإتدن بين يدين فهذا ونكسر لا إله إلا الله dan andi alqur'ana o fat makko ayaji alqur'ana ɗen ɓe ɓurɓe ɗen fiiɗo ko ɓe fiɗi ko ɓe sottani en ko ɓe firtani en ko maana la ilaha illallah allahu tabaraka wa taala inni وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون الله تبارك وتعالى وإني كبني قلوند من نلا بإن اسمع كتب نريد لا إله إلا الله وإني من نلالك وأتتنا نلا بغير نلا سوانا كم وحي مكو فأنكم من نلا تمو وهنتم ويقول لا إله إلا الله أي لا إله إلا أنا على ريتي إذن رسوانا من أي سوانا كانت الله سبحانه وتعالى فاعبدون ريلا أي سكان وان أندي وندما على ريتي إذن رسوانا من حري جبه من دون جبدين ثم هنا أدي حديث الله صلى الله عليه وسلم كبيرتي معاذ
لأن ابن معاذ تجد نلد مهما إن يا معاذ إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه لا إله إلا الله أي شهادة أن لا إله إلا الله فإنهم عجابوا فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات أي فلا صلى الله عليه وسلم يقول معاذ فإن واحد يهدك ينده إن الأرثى بدسته إن ما يوون أرنون إكون نبتا بكم ومودهم كندهم شهادة أن لا إله إلا الله سيدة المأبه وند على رغتين إذن كسينا الله سبحانه وتعالى هذا الدندنا غني لا بجن بحكمة إن يبنى من نوح عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم هذا بحكمة بكتن لدى وأولو كلمة لا إله إلا الله وفيهم إن كتن لدى أولو كلمة إن جاري أولو كلمة وفيهم إنته تجرى في بستجرانا في نفسه وفيهم إن كان كوي إلى كان كفيهم من الله تبارك وتعالى نجد ما نلا بدن على كفيين بدر مكان كتب على بوقت دار مهيهون لتون الله تبارك وتعالى لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ويا فتاة بنأبدو مثل شركا قلنا هؤما يتيئون الله تبارك وتعالى يا فتاة مجانا إقبط إنك وناك يتكلت كوناك ويتك كتاب وما يؤهر الشرك بالله لتون الله تبارك وتعالى يتيم في القرآن إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم كنت لا ريب فيه كتلو على وندما كلا نأبو شركنا الله سبحانه وتعالى فما يتوبى الإرث وأكتبكم كونكم على نأبو أن يمكن تدفن بريده الجري سبحانه وتعالى يؤرس في أرض الظلم على إنسان كماله نوح عليه السلام أول الرسل إلى أهل الأرض أرنا نلا بين أيين بليدين أرنا نلا بين بليدين بأكيون فإن كيكون شرك بالله وده نوح عليه السلام الله تبارك وتعالى نلي نمرين ين توبة حق ين نوح به yin da Adam ɗin alaihi salam ɗin ko jireli sappo feƴƴi to yahata wa 1000 an feƴƴi tata goɗɗo sirkanali Allah subhanahu wa ta'ala kono ɓay woni ha hewti zamanu nuhu alayhi salam har yimɓe no woodi no yimɓe rewaynoɓe Allah subhanahu wa ta'ala yimɓe moƴƴinoɓe woni ha ɓen ɗon ɓe feƴƴini ɓay ɓe feƴƴini yimɓe fewndinoɓe ɗon ɓen inni ɓeeɗo mawɓe min ɓe fatike kono hiɗen anndi ɓeɗo ko heewinoɓe rewgal Allah haray mahi waɗen sapiji maɓɓe fiyen mandito fiiɓen haray yeggitali fiiɓen ko fino ko yimɓe wakkilinoɓe rewɓe Allah ɓe waɗi ɗum ɗon feteji ɗen ɗon ɓe waɗi mbaadiji ɗen ɗon no keeli ka ɓe woni ɗum ɓe manditori ɗum ɗon noon woni ha zamanu ɗum feƴƴi zamanu ɗo aroy ɓe inni mawɓe men ɓe waɗali mbaadini ɓeeɗo o acceeɗino keeli so wona anndugol filaafi ɓeeɗo sina anndugol valeur ji ɓeeɗo ɗin ara enen kadi mawni noon fiiɓe e waɗa dewe aren jooɗo ɗen kaɓe woni ɗon ɓe kaɓe surra ɗi mbaadiji ka waɗa ɗo jooɗo ɗen waɗen sadakaji mumen ɗon jooɗo ɗen waɗen ɗo donde nangal fiiji tawaji ɗum e dewe anniri ɗen tumande ɓe ligginino e ɗeɗo yimɓe moƴƴuɓe feƴƴinooɓe allahu tabaraka wa taala neli nuhu alayhi salam yo aro andina ɓe wonde konko ɓen wadde ɗon hawrondira e mawgural Allah subhanahu wa ta'ala ngal ɗum ɗon hawrondira e neɗɗo gomɗunde allahu tabaraka wa ta'ala haray yoɓe acco ɗum o tumande nuhu alayhi salam arno noddi ɓe inni ko ko on ɗo wadde ɗo wona ko moƴƴi acce ko hunno ɓe inni qawlu la tadarunna alihatakum yoga e maɓɓe inni yoga waton arsude ɓe duuɗoyteɗi ma لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا أي فإن بيدو يمد مؤبد فئنوبه فاتنوبه وينوبه رأينا الله سبحانه وتعالى بعدنا بنكو كونده وبيدو بيدا وئي وطن أكو بيدو دي أنتم بمجد بي بإن بهم بإن بآلهة
ko ɓe reweteɓe fi honɗon watte haɗi mbaadiji bus waɗama, haɗi mbaadiji ɓeɗo waɗama, yimɓe ari mawni ni fi ɓeɗo ko wonkiji maɓɓe, tawi dewe ɗen ko ɗon ɓe watta. Joni goɗɗo go ari ittiɗe e ɗum ɗon, wi ɗum ɗon wata waɗi ɗum ɗon, ko honɗum ɓe waɗirayno ɗum ɗon, ko sabu ɓe ɗum ɗon ɓanniɓe ka Allahu subhanahu wa ta'ala, hay hiɓe ƴirino Allahu no woodi. kono ko ɓe jooɗotono sera ɓen ɗon ɓe waɗa ɗon ndewe, ko sabu honɗum, ko sabu ko tata kon haray hiɓe mawnini fi maɓɓe, hiɓe tanƴini waɗugol maɓɓe ɗon ndewe ɗon e ɗin nokkiyeɗe ko ɓen ɗo woni ɗon, ɗum ɗon ɓannayde ko Allahu subhanahu wa ta'ala. Nuhu noddi ɓe, ɓen anndi Allahu tabaraka wa ta'ala inni wondema o mili Nuhu yimɓe makko ɓen ko yahata duuɓi 950 ay duuɓi wulure nan ko ɗum duuɓi 50 himo noddude ɓeeɗo himo waajade ɓe accitude ko innete surkuɗon. Wonugol ɗiɗo duuɓi fof oɗo himo noddude ɓeeɗo yoɓe accitudegol sanamu, ɗon ɗo himo holli mawnugol bakkati neɗɗo rewowo ko innete kon sifa ɗin ɗon piiji. Sifa ɗin ɗon piiji ko ɗin sanamuji ɗon ɗon. So a yii goɗɗo woni duuɓi 950 himo haɗude goɗɗo e hunde, holli nde ɗo hunde ko hunde mawnude ni. Kono hunde tawaynde si on tigi lutti e mayre haray e perdi, si wona ɗum ɗiɗo duuɓi fof wonata e honɗum e funsugol noddugol yimɓe yoɓe accutu jokkugol hunde tawaynde ko hunde awa bonde. Si tawi no woni ɗum ɗo mawnano haa soƴƴiti, no gasa duuɓi ɗe laɓɓirayno nder ko waajotanoɓe kan. kono mawnugol nde ɗo hunde, hamɗinagol nde ɗo hunde, Allahu tabaraka wa ta'ala accinohu himo waajo ɓeɗo nder ɗiɗo duuɓi fof. Kono ɓe ɗaali ko jaagomo si wona seeɗa e yimɓe ɓen, hollugol e wondema neɗɗo wawata fewnude on mo fala yo fewu, ko Allahu tabaraka wa ta'ala wawi fewnude kala on mo yiɗi yo fewu. wono yo immiri noon innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allaha yahdi man yasha. A wawata fewnude on mo yiɗiɗa yo fewu, ko Allahu woni ko fewnata kala on mo muuyani mo yiɗi yo fewu. haray ko wona noon dendagangal nelaɓe ɗumɓe fof maɓɓe ɓe arihi ɓe rentina zamanuji maɓɓe ɗin, yimɓe maɓɓe ɓen e rewgol ko innete kon shirku, haa hewti nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam. nelaɗo noon sallllahu alayhi wa sallam fadahara ala unasin mutafarriqina fi l ibada, ay nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam feeñi e yimɓe tawnoɓe hiɓe ko yimɓe certinoɓe ɓe mari façon ji ko ɓe rewata Allah, ko ɓe rewirta, ko ɓe waɗata dewe. Taway ɓe ɓeeɗa no rewirta noon Allahu wona noon ɓeeɗa rewirta, ɓeeɗa kadi no rewirta noon wona noon ɓeeɗa rewirta. ay minhum man ya'buduna al ashjara wa minhum man ya'budu al malaika wa minhum man ya'budu al ahjara wa minhum man ya'budu al asnama wa minhum man ya'budu as salihina wa minhum man ya'budu an nabiyyina. no e maɓɓe ɓen ɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam fewnino e hoore muɗum, ay annabako ndin tawi ɓe nelagol ngol nelal ngal ari tawde tawdi ɓe yimɓe tawnoɓe hiɓe serti e dewe maɓɓe ɓen. no e maɓɓe tawaynoɓe ko honɗum, ko rewaynoɓe malaika. no e maɓɓe tawnoɓe ko sanamuji woni ko rewata. no e maɓɓe tawnoɓe ko rewata ko honɗum, ko yimɓe moƴƴuɓe tun suɓɓuɓe. no e maɓɓe tawnoɓe ko rewata ko leɗɗe. no e maɓɓe tawnoɓe ko rewata ko kaaƴe. kono nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam sendindirali ɓeɗo ɓe fof maɓɓe o haɓiɓe, ayɓe maɓɓe o noddiɓe o innali oɗa ko rewowo malaika na yeddowo Allah yo hoytintinan en ɗon, ma o inna oɗa ko rewayɗo annabaɓe yeddata Allah yo hoytintinan ɗon ɗon. ɓe fof maɓɓe kanko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o rentiniɓe e ɗum ɗon, o andini ɓe woni ɗum ɗon ko ɗum ɗon innete ashirku billah. kono kamɓe yimɓe wonnoɓe ɗon ɓen hari na yimɓe majjunoɓe majjere goono ton ɗo, hari ko innete kon majjere gandal, hari ɓe ala ɗum ɗo, ko majjere diina wonno ko ɓe marno, ko nden ɗon majjere ɓuri mawnude. ko ɗum watta nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓay woniɓe nelama ɓe arihi ɓe nodda ɓeɗo yimɓe maɓɓe, ɓe inniɓe ɓe moɗodiriɓe ɓe fumanɓe, ɓe inniɓe wonde no excesini wolani on wii on ñamfeji no iide kaɗa o pelle ɗo ɗi aray ɗi ñoso on ɗi ñamonde eske on gonjineylan. kamɓe yimɓe wonnoɓe ɗon ɓen ɓe wi himɓe gonjinte ko fina ha hande men andirali masenade. nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maati sini wolani on ɗo konngol,
on jaɓaygol so tawi hawringol konngol ko malnaygol on fof hakkunde arabi ko ngol waɗay ɗo on honɗum yimɓe tawayɓe kala on mo yoɗade golɗon o jonnayi on jigua ko yimɓe ɓantirteɓe darde kadi ngol ɗon konngol est ce que on jaɓay wowlugo somi wolani on ngol konngol ko wi'i wowlu sa wowli min wowlaygol haysi ko laabi wuluure ɓe wowndiri ɓe wowlay nanaɗo sallllahu alayhi wa sallam innide qulu la ilaha illa llah wi'e la ilaha illa llah tawi nanaɗo wi'iɓe ɗum ɓe darti moƴƴa ɓe anndi wondema ko ko ɗo addi ko hunde tawayde nde ittayɗe alhaaliji maɓɓe ɗi fof ɓe naɓa ɗo e alhaalijo ɓe yimmi hon ɗum a jaala al alihata ilahan wahida inna hada la shay'un ajab ɓe yimmi a waɗanaymi reweteɗi ɗin fof reweteɗo gooto ɗomirin ɗo ko hunde hawnide ni ɓe sali wolugo ko fi honɗum ɓe salori ko sabu ko tawi kon kamɓe hiɓe anndi ko honɗum fiɗi la ilaha illallah hiɓe anndi wondema nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o itteɓe woni e kanamuji maɓɓe ɗin o itteɓe woni e dendanalngal faandindeji ko ɓe faandorayno o artira ɓe ko innete gon artira ɓe e faandirgol allahu tabaraka wa ta'ala o sortana ɓe dendanalngal ñawuji shirku ko ɓe waɗaynoko o artira ɓe e cellal imanu islam ngal tawi noon ɗum ɗon ko liɓaynoɗum jaahuji woɓɓe ɗum ɗon ko liɓaynoɗum teddule woɓɓe ɗum ɗon ko jattaynoɗum laamuji woɓɓe artira fonnaɓe ɓe fof maɓɓe tawa ɓurɗo e maɓɓe on ko ɓurɓe jaɓugol ngol konngol ay ɓurɓe hulude allahu tabaraka ta'ala ko ɗum waɗi si ɓeeɗo ɓe sali ɓe anndi ɗum ɗo ɓe sali fa ɓe wii hon ɗum a jaala al alihata ilahan wahidan a waɗanay men reweteɗi ɗum fo reweteɗo gooto inna hada la shay'un ajabum ɗum ɗo ko huunde mawnde ni no jaɓantama ɗum ɗo nelaɗo sallllahu alih w sallam no noddude ɗo ɗo no waajoɓe mino anndude ɓe ko honɗum woni haqiqatu tawhid ko honɗum woni tigi tigi tawhid hino anndina ɓe wondema konko ɓe woni wadde ɗon wona hunde nafayde ɓe aduna e lahara bal ko hunde lorrayde ɓe o waajiɓe ɗo o noddi ɓe ɗo o noddi ɓe o rentini ɓe o anndini ɓe o holli ɓe preuve ɗiɗi fof majji wondema ko subhanahu wa ta'ala wona woni ko haala jenniteede dendanalngal konko ɓe woni waɗande awa ɗum sanamuji maɓɓe ɗon ɓe tawno konko kon ashirku billah ko taswiyatu gayri llahi billahi fima huwa min khasaisillah ko ƴettugol fonna allahu e ko hina kanko e kuuɗe tawayɗi e piiji tawayɗi ko hertaniɗi allahu subhanahu wa ta'ala kaddabahu wono kibbe ɗen won nasri wono kodoje ɗen wono hulugol allahu ngol kulol ngol alhawfi walla khashiya والرهبة والرخاء والرجاء أي قيمتك والرجاء كم يقول الله سبحانه وتعالى والاستعاذة مولى يقول الله سبحانه وتعالى الاستغاثة صادم يقول الله سبحانه وتعالى والاستعانة أي يقول الله سبحانه وتعالى تنبلل جندنا قال بيدو فيه بفقمجي كي بيدو بوضنين بيدو كهنا الله سبحانه وتعالى كي من بيدو من خصائص الله كي كتيجي تودي كهرتني سبحانه وتعالى كي كتيجي تودي بدعاك ولنيدي سينا الله سبحانه وتعالى بيدو نمفيجي ندي ملاك صلى الله عليه وسلم اواجه قلبيدو ادرس قلبيدو تنده ونسبها جهاد جئنا تنده ونسبها إيدان هبا yimɓe woni sabu haa yimɓe ɗen ɓe sennditi e ɓette ɗiɗi sedde goo woni sedde sanndalɗe ɓe salinde heeterɗe ɓe sennde goo woni sedde yimɓe gomɗinɓe yimɓe julɓe yimɓe tawɓe ko yidaade yarlaade to allahu subhanahu wa ta'ala miraaɓe sallllahu alayhi wa sallam noddi ɓe ɗo waajiɓe o noddi ɓe ɗo o rentini ɓe konte kon ashirk ɓe tawno ko ɓuri mawnude ko allahu haɗi kon fof ko ɓuri mawnude ko allahu yeddiraa kon fof ko ɓuri mawnude e ko allahu tikkiniraa kon fof ko innete kon ashirku billah haray noon yimɓe fewndinooɓe ɓen on zamanu
shirkanoɓe on zamanu ɗon on zamanu o feƴƴi zamanu go kadi hewti kono si a calculi yimɓe tewɓe ɓen hannde ko fewnduɗen ɗo hino jogiti konte kon ashirku billah ɓeɗo yimɓe shirku maɓɓe nden hino tiiɗi shirku maɓɓe on hino luggi ɓuri yimɓe shirkanoɓe fewnde nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam yimɓe tawnoɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam nelana e maɓɓe yimɓe tawnoɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ƴetti kafa dartike ɓe sirkuɓe yimɓe zamanu meɗon hino tiiɗi ɓuuɗi sirku on yimɓe zamanu ɗon ko fiina on zamanu arano ko zamanu tawnungu kongo sirkanayno allahu subhanahu wa ta'ala taka uluhiya taka dewe to hari ka rububiya hiɓe jonnitino allahu subhanahu wa ta'ala ko ƴatti allah inni wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard fayaquluna allah sa landi keɓe ko hombo tagata asamanu e leydi ɓe wi'ayno ko allahu woni ko tagata ɗon sa landi keɓe man yarzuquhum min as-sama ko hombo artikata ɓe wittata asama o fasayaquluna allah ɓe wi'ayno ko allah sa landi keɓe man yukhriju al-hayya min al-mayyit ومن يدبر الأمر فسيقولون الله ɗiɗo piiji fof sa landi keɓe ko hombo wurnata ko hombo warata ko hombo arsikata ko hombo ƴettata laamu ko hombo lamminta ko hombo feccete fiyateji min ɗum fof ɓeɗo hari yimɓe ɓe wiyayno ko allahu subhanahu wa ta'ala kono so ɓe arino ka dew ɓe ƴettayno piiji tawɗi ko hertaniɗi allahu tun o halata kasideɗe majji ɓe waɗana ɗum ɗum ko hina allahu subhanahu wa ta'ala immorde ɗi piiji ɗe kontuɗen ɗon al istighafa faabinargo so hina allahu subhanahu wa ta'ala yimɓe zamanu min ngun ɗo noon ko yimɓe tawayɓe so liggini kondoji min ɗi moƴƴe en calculi en tawayno e yimɓe tawayɓe hay koko ɓe yimɓe aran ɓe ɓirritino ɓeɗo ɓe ɓirritaki hay si ɓe ɓirritike ka ɗenɗe golle maɓɓe ɗen haray hino lundi ɓirritalliɓe ɓe ɓirriti ɗum ka ɗenɗe ko fi hon ɗon par ce que hannde goɗɗo wonay o wurdaka hara hino woodi neɗɗo wallitotoɗo mo haa o wurde goɗɗo wonay o heɓaali ɓiɓɓe hara hino woodi yimɓe wallitotoɓe ɓe ittanamo jiidi eɗen anndi ko ittugol jiidi ko allahu tabaraka wa ta'ala woni ko okkorta jiidi goɗɗo wawata okkorde goɗɗo jiidi si tawi ko nawnaare falondirde e ma nde falondirɗa e muɗum immorde e ɓuuri ma e probléme ji gooɗi marɗa ɗum ɗon kontitake koye ittoɓe jiidi kono si tawi wona ɗin ɗon probléme ji marɗa ko yimɓe tawa ɓe yahay windane immorde e nafeele ma wi jenne ɓoggeji ko wattetoɗa ka dandema ma ko daɗutoɗa ka keeci maɗa immorde e piiji ɗe annduɗen aadaji hino jogi e muɗum ka meɗen immoɓe irtoɓe jiidi ɗum ɗo haray ko hunde tawayde ko hertaninode allahu tabaraka wa ta'ala goɗɗo goo o wawata waɗangol goɗɗo ɗum ɗon ko wona noon neɗɗo si tawi woni o heɓali ɓiɓɓe wurdaɓe haray hino woodi piiji gooɗi yimɓe noddata yimɓe waɗata ɓe inna ko suuwe on tigiri o wurde immorde e si on tigi heeɓi bowgo hum yoɓe fenndumo sonngoɓe acca fenndu mayi ɓe innimo inde tawayde ko inɗe kaanuɗe inɗe tawayde islam fayde ardaɗe e ɗen ɗon maayoɓe addu hurafatuji piiji pefindaɗe jooɓe baka e sonnaɓe ma e babaɓe ma ɓiɓɓe heɓaɗo on tawi'ugol wondema waɗugol ɗum ɗon luttino boobo on aduna en calculi ɗum ɗon en ndaari en tattike moɗo liggini fondoji en annda yimɓe additinoɓe ɗen e nder ko kontano ɗen kon fof hari ɗin en piiji ɓe waɗatano ɗum ɗon enen noon no woodi e yimɓe men tawayɓe yimɓe o zaman yo yimɓe tawɓe ɓe waɗa ɗiɗo piiji yimɓe additinoɓe ɗen ɓe sirkino wofi fatti allahu tabaraka wa ta'ala inni ida rakibu fi lfulki da'awu llaha mukhlisina lahu ddin falamma najjahum ila albarri ida hum yushrikun koɗo aya qur'ana holli en wondema yimɓe additinoɓe ɓen haɗi ko e soñja si ɓe sattirama si ɓe huuli ko on tawi ɓe ɗaɓɓitata saaditorkol koy ko hina allahu tabaraka wa ta'ala ɓe fanditora ɗum ɗon ɓe sokkana allahu subhanahu wa ta'ala si tawi noon woni koye newende ɓe woni haray da'awu llahu mukhlisina lahu ddina haɗa ko ɓe ɗaɓɓinanowo allahu fof haajumaɓe ala e ɗum noon enen noon yimɓe zamanu men ngun atawa goɗɗo hino soñji ha soñji tawa hoore manan kum makko no gasa ɓura 50 000 himo jogitiɗa toorewal himo waɗi ɗon ñameteo hino yeeya e sera laawo tawa mo ƴetti kacce hum iri e ley ngal toorewal
himo inna wondema ɗin ɗon ko fiitode ɗum no gasa innode kiliyama soodoɓe. Tawa goɗɗo ɗaɗen hino sattira ha himo ƴetti talkuru ma hino ƴetti bakawol ɗaaɗi, ɗum ɗon kadi himo fandiri konko o waɗi ɗon ɗe ɗo hina allahu subhanahu wa ta'ala. Tawa ɗa patronjo hino jogiti otowal feera piriwol, allahu hino alɗinimo himo ƴetti kaydo windakum fiiji tawayɗi ko fiiji cheytani, ma himo ƴetti kaccu, ma himo ƴetti talkuru ɗise leyɗen julle ngal otowal, ma haɓɓi e balal ngal otowal, ma haɓɓi e nokkelum ɗo e nder otowal ngal, wi'ugol ɗum ɗon ko haɗa ɗum mo accident. En anndi enen woni ko patron ɓen, woni ko yimɓe miskinaɓe, mo kala hino mari façon hin taway kon o faanditoray ko hina allahu subhanahu wa ta'ala, ɗummorde e dunugol lorraji ma e fooɗugol nafaaji. Ɗum ɗo sendi en enen e yimɓe aditinoɓe ɓen. Yimɓe adinoɓe ɓe wiɗen kamɓe hari si tawi ko e newende ɓe woni haaji maɓɓe ala e serkangol allah, hara hiɓe detti alhaaliji maɓɓe hunde ɓe hula. So ɓe sattirama ɓe naata e faabinargol e aadaji maɓɓe tawayɗi wona allahu subhanahu wa ta'ala woni ko faabinara, wona kanko woni ko ɗaɓɓira ballal. Ɗum ɗo sendi en enen e maɓɓe, ɗum ɗo hulɓini en enen o zamanu ɗo, ɗum ɗo holli en wondema e ngu zamanu ɗo heɓike yimɓe weltindiɓe e janngugol konte kon al aqida, janngugol tawhidi faama, annda taw ko honɗum woni ko atti waɗɗagol ɓe. A taway goɗɗo inneteeɗo hino janngi, hino waajo, hino wakkili, hino darani diina, tawa kanko o semmindira ko honɗum woni aqida, ko honɗum woni tawhid, tawa o semmindira tigi tigi ko honɗum woni wonugol sirkanali allahu subhanahu wa ta'ala. Ɓayi ko woni soñji yimɓe ɓen ko sawagol ɓirrito wondema ɗum ɗo ko sirkangol allahu subhanahu wa ta'ala. ɓe waɗa e piiji ɗin haɗa ko ɓe shirka, kono kamɓe ɓe jaɓa ɗum ɗon ko shirka. Masalan sa fotte goɗɗo tawi mo watti jawum, mo watti mulloy, hino woodi ɗo mulloy mi andano ko wiyete ɓe waɗi koy ko juuɗe, ma himo waɗi talkuru, ma himo waɗi hurundare, sa landike mo a inni ene ko fi honɗo waɗanɗa ɗum ɗo ko ɗum ko shirku ni, ɓoytuma ɗum na shirku ni ko finana goɗɗo min wadde ko boni. Ɗum ko ittugol ɗum ko lekki gite ni, ayi ɗum ɗo ko lekki ñanne, ma ɗum ɗo ko lekki ñoƴƴinol. Tawa ɗiɗo fiji ɗi fof majji ko shirkangol Allah subhanahu wa ta'ala. Kono nde tawno kanko o majjama ko wiyete ko la ilaha illallah, o majjama aqida, haray oɗo neɗɗo o weltindi ha o wi tigi tigi ɗum ɗo wona shirku. Ko ƴatta Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab o inni ka deftere makko Matnuddin o inni wondema la khayra fi rajulin juhalil kuffar a'lamu minhu bi ma'na la ilaha illallah. Moƴƴere ala e neɗɗo wo neɗɗo tawɗo yimɓe majjunoɓe feƴƴuɓe ɓen hino ɓuri mo andude ko fii ko la ilaha illallah. Nde tawno e wi'i wondema yimɓe ɓawɗo ɓen additinoɓe ɓen kanniraɗo sallallahu alaihi wa sallam ko sallino ko wanno ha ɓe sali wi'ugo la ilaha illallah kamɓe tawno hiɓe andi firo mum, hiɓe andi ko ɗum faandi kon, hiɓe andi ko la ilaha illallah ɗaɓɓe juuɗe maɓɓe kon. Kono yimɓe zamanu ɗo ngun no woodi yimɓe tawɓe ɓe anda kon ɗum ɗaɓɓe. Si tawi hiɓe andi ko ɗum ɗaɓɓe, si goɗɗo woni hino ɗaɓɓirde goɗɗo ballal, o ɗaɓɓire Allah subhanahu wa ta'ala e konko tawata ngal ballal wawatamo ittande, wattamo wallitade ɗum ɗon si wona Allah. Ɗaɓɓirgol goɗɗo ballal e hunde tawa nde himo wawma wallude, ɗum ɗon kodditaki ko ente kon shirk. Masalan goɗɗo so piiso pour himo noddude ballal, himo noddu yimɓe yaru wallitomo ɓe rema ndu so pour na ɗin piiji ɗe wonɗe wolude. Ko piiji tawayɗe ngal ballal ngal o wonma wallude ko Allahu tabaraka wa ta'ala to wawma wallitade. Masalan e neɗɗo tawɗo hino faala heɓude laamu, ma neɗɗo tawɗo himo faala heɓude jawdi, ma neɗɗo tawɗo himo faala alhaali on amin kummo, himo faala yo kon yonde moƴƴere ɗo yo heɓude, mo heɓi suno mo faala heɓude, mo heɓi faala musomo ka ɓernde makko ko o faala o yaha o yiida e goɗɗo jooɗiɗo to e buguhum tawɗo alhaali mum fof no jiiɓi, o yaha o yiida e on o inna karma koyen hara e dow hare min ari o wallita men ɗo ko fiina alhaaliji ɗum fatti. Tawa o neɗɗo arɗo mo gasa ko oto makko ardi ma ko moto makko arde, on neɗɗo mo tawi yo ittan mo andi makko tawa ko neɗɗo tawɗo wala hay veluru ko woni ɗo, mo gasa hay kojo ittale an imo ɗara tawa on ɗo yo ittami nden ande maɗa. Tawa nde siko hara ko fii heɓugol dewgal
nden moƴƴere falɗa heɓude wawatama okkude ɗum sowona Allah subhanahu wa ta'ala. si tawi ko fii heɓugol jawdi wawatama okkude ndin jawdi sowona Allah subhanahu wa ta'ala oɗo wawatama waɗande. ko kadalika neɗɗo huluɗo jinne ma huluɗo ñanne ko ɗum woni moolagol konko moolete ko Allah subhanahu wa ta'ala moolirte. seɗen andi Allahu tabaraka wa ta'ala o yewtike en ko honno woni ko moolorte. waddani en suratuje ayeje taweɗe neɗɗo so huli ten bone seytaneji ɗin ma bone jinnaji ɗin ma bone bileɓe ɓen ɗum ɗo haray ko ɗum ɗo woni ko jangata siyo Allahu hewmo. haray Allahu waddanima ɗum a wallini ɗum to a ƴetti jankoye gorko to hoye a waɗɗike, a ƴetti dele koye jillakoye a wattike, a ƴetti jalaɗi nayyi a bisirka suuduma, a ƴetti dendanangal piijiɗi andanɗa ɗin hoorema ɗi'i haysi lorra yani e majji ɗi wawata defandude hoore majji. a ƴetti ɗum noon a wi ɗum ɗo yo wallitomo haray hiɗa andi pellet a yani e konko tawata Allah subhanahu wa ta'ala o yiɗa o yablaki konko tawata Allah tabaraka wa ta'ala o rentinima e muɗum. ko ɗum watta si kanko Allah subhanahu wa ta'ala woni qul afara'aytum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bi durrin hal hunna kashifatu durri ay hum fitalan si tawi woni ɗiipiji ɗi wonɗon noddude torade ɗo ɗen ayi ma tad'una min dunillah konko wonɗon noddude no wawi wonde du'aul ibada aw no wawi wonde du'aul mas'ala ay konko wonɗon torade ɗon ɗe ɗum sanamuji moɗon koye jankoye kortotoye koye ɗisuɗon e moɗon ay koye tal koye ƴettuɗa waɗɗa ma ndun alaadu ndu waɗɗa e ma est ce que si Allahu itti e ñawore makko nder lorra yanowore maɗa hay siko goɗɗo addi lekkungal mete heɗi goɗɗo no ɗisi alaandu gaari baalel ma nagge ta suudu makko o dandamo lorra goɗɗo ƴetti to lekkungal mete ari utti e ndin suudu nde suñuda e kul lekkun kun ɗisuɗa kungala kun ɗisuɗa ɗon hara hay kankun kun wawali defandude hoore makko no itti sikke kun defandama an yarli noon ɗum ɗon hino wawma defandude an konko wawata defandali hoore mum ɗum wawatama defandude. si tawi kadi Allahu subhanahu wa ta'ala mu wi ittugol yurmede makko nden ayi yanñalngol ma yurmede makko nden ɗin piiji kadi ɗi yimɓe ɓe woni wadde fi an yawata heɓu hunde wawata sakkade nde yurmede nde arete. ma yaftasi llahu linnasi min rahmati fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila laha. ay si Allahu tabaraka wa ta'ala acciti yurmede makko nden e meɗen hay e goto wawata jogitade nden nde wiya nde hewtata en. si o jogitike kadi yurmede nden ga e meɗen hay e goto wawata yawde ittande ka nde won ton o wadda en. hay si tawi hara yimɓe ɓen ɓe fof maɓɓe ɓe moɗodiri ɓe wallodiri ɗum wawata wadde abadan. ɗum wawata wadde abadan. joni noon ene yimɓe no woodi yimɓe e o tan tawowo majjegol maɓɓe koko wiyete la ilaha illallah tawgol majjegol maɓɓe koko tawata nelaɓe ɓen ɓe fuu maɓɓe ɓe nelidama e muɗum wonugol kamɓe ɓe majjama ɗum ɗon liɓiɓe e bonnugol yeewa konko la ilaha illallahu tindini konko la ilaha illallahu waɗɗini e hoore meɗen. ko ɗum watta si tata goɗɗo no ƴetta talkuru waɗa ka dande makko ma ƴetta ɓaɓawol ɓaaɓo ko anndanɗa hoore ma wawatamo dinjande hay e hunde. ko ɗum watta oɗo sahabajo radiallahu anhu oɗo mo ɓeynata Imrana bun Husayn radiallahu anhu o inni anna nabiya sallallahu alayhi wa sallam ra'a rajulan fi yadihi حلقة من صفر فقال ما هذه؟ قال من الواهنة. فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. أي أدو صحابة رضي الله عنه وعندما نلعب صلى الله عليه وسلم يؤمن نقبض neka jungo makko ko innete ko mullu nelaɗo sallallahu alaihi wasallam landimo ko honɗum woni ko mullu o inni ɗum ɗo koko ittantalan honɗum nawnare yande e an nawnare noye an mi waɗi ɗum ɗo ko ittananmi. na sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki honɗum ittu ko mullum e ma si tawi tun a ittali ko
amaletake poma nira sallallahu alaihi wasallam be maki kuwa wata ma ɓeydude suwana sonja ay kun ku waɗɗa ɗo ko sonja kum ɓeydayma ay kun ku wonata ɗo ha lorra mo fagaɗa yo e ma on ku wona sabu kankun kun itta ɗum ɗo kosi kum ɓeyday si tawi noon amayi kunno e maɗa amaletake ay ko hunde woni amaletake fano no sallallahu alaihi wasallam faandi innugol ma aflahta abadan ay kunɗo amalirtake ittegol on lorra wonɗo e maɗa poma a wata malede oɗo lorra o wiwata e ma si tawi hata ko fii ɗum ɗum waɗi e bakunɗo yimɓe no woodi bobo si tawi o woni joni ñiiƴe ɗen hino arde ɓe mari ñiiƴen jiri ko ko ɓe ɗisata ka dande makko hireedi ndin hino jogude no woodi piɓe koye ɓe haɓɓata si woni ha bobo on o yahaali no woodi goɗɗum ko haɓɓete ka koyɗe ɗum ɗo foppaniraaɗo sallllahu alayhi wa sallam tindini e wondema ɗum ko shirku billahi ko sirrangel allah subhanahu wa ta'ala neɗɗo on so o accalin ɗon ha o maayidi e ɗum ɗon haray yo anndu o yaafetaaki ko fiina ko immorde e shirku l asgar ma e shirku al akbar shirku ɓurɗo e fanɗude ma shirku ɓurɗo e mawnude shirku ɓurɗo e fanɗude on si on tigi maayidi e makko ko imma o poɗini golle ko on tigi golli kon ma hara allahu yaafaki mo ngal gollal ngal o woni allahu letta mo endere on shirku mo waɗi ɗon tawɗo ko shirku ɓurɗo e fanɗude on allahu lettira mo on ɗon hayso luttinirali mo sabu makko ka nder yiite ɓay hara sabu makko wattali mo kanko golluɗo mo on keefeero kono kansi ko shirkul akbar ɗum ɗon laanira fihi wonnemo huwa mukhalladun finnar ayi hay sikkitande ala e mum foɗodinal ala e mum wondema neɗɗo on ko shirku ɓurɗo mawnude o waɗi immorde ɗiɗi gontuɗen ɗa imma ko faabinorgol ko hina allahu ma ko wallinorgol ko hina allahu ma ko ay hulugol ko hina allahu immorde e noneji deweɗen so on tigi waɗi ɗum ɗon o maayidi e ɗum ɗon neɗɗo on ko lutto ka yiite so tawi on tigi waɗi shirkul asgar wano fiɓugol koye piɓoy kadiɗe mum mono talkoye ko ngannete koye e daande ma huɗorgol koyena allah subhanahu wa ta'ala haray neɗɗo on ko imma golle makko ɗen fof poɓa ma neɗɗo on so o maayidi e ɗum ɗon allahu letta mo endere ɗum golle ko golli ɗum ɗon si yaltinnanoyamo e lette ɗen si tawi ko neɗɗo malaɗo naadoyamo ko aljanna eɗen tori allahu subhanahu wa ta'ala yo dendu en naadugol o yiite hayso ko segon goto to allahu naadu en ko nder yiite yo allahu waɗe winde aljanna mi ɗirkono allahu subhanahu wa ta'ala donc oɗo noon hadis mo yewtuɗen mino muɗum ko tindini wondema shirku la yughfar hatta walaw kana shirkan asgaran shirku ɗum ɗo shirku na ko yaafete haysi woni ko shirku coso ko wano wiyirɗen noon ko fiina yu'adhabu bihi wa in kana la yu'adhabu ta'dhiba mushriki ashirki al akbar haysi woni neɗɗo wona o letteteɗo lette golluɗo shirku ɓurɗo e mawnude kono o heɓay lette embere ko o golli kon ngal gollal ɗon ay on shirku ɓurɗo e famɗude mo o golli ɗon kono noon fala yuhladu finnaari ay oɗo o luttintake ka nder yiide ko woni ɗum o lettete embere golle ko golli kon immorde e talki watteɗi ma e piɗi wengeteɗi ma e ñiiɓe hoccitaɗe wengeteɗe e neɗɗo ma e tokki hoye ƴettete koye ɓise e nokkeeli ɗe anndan ɗen hoore men e nokkeeli ko kacci hoye tawa koye wawata nafude on togiri koye wawatamo nafude koye wawatamo addande lorra koye wawatamo diñande lorra koye wawatamo boɗande nafa ɗen tori subhanahu wa ta'ala yo arsuko en faamude konnite kon diina makko tan nde tawno kaɗo diina dambugal makka on ko okonte kon tawhid aqida so tawi neɗɗo o faami ɗum ɗo haray o faami inchallah wondema o jeyama yimɓe dow maleteɓe ɗon yalnama qiyama so tawi neɗɗo o majjama ɗum ɗo o yani e boneji ko kambaɗo immorde e kambaji neɗɗo yanowo e shirque haray neɗɗo on o hulanama yawmal qiyama kullol tawayngol si o yanoyi e maggol haray ɗum juha yimɓe ɗen haray ko hinte kon ashirku billah innuɗen ko fonnugol allahu subhanahu wa ta'ala e ko hina kanko allahu immurde e noneji wonaɗe waɗede e konko tawata koko hertani subhanahu wa ta'ala wona ko o haala tafi deede ko kanko to woni ko hertani nde tawno ko kanko to woni ko tagi
ko kanko tun woni ko artitata, ko kanko tun woni ko ferlitoto e dendanangal alhaaliji men ɗin, ko kanko tun wawata en waɗande ɗin ɗon piiji siwana hara ko ka yimɓe tawɓe ɗen haqqille maɓɓe ɗen hino jaasi hino foygiti haa ɓe tawata ɓe wii hi allahu waɗay. kono noon beetin ɓe rewa e ɗiɗo laawi ay beetun ɓe yaha ka oɗa karmakojo ko on ɗo woni ko mari gundoji tawayɗe goɗɗo ɗo ala, ko on noon ɓe yahata ɓe yettude e mum fi yo allahu addi ɗiɗo arsikeji ma yo allahu deñi ɗiɗo lorraji. haray neɗɗo jumɗo sino haani faamude diina makko kan, faamude konke kan al aqida, faamugoy konko nelaaɓe ɓen ɓe fof maɓɓe ɓe noddi e muɗum, konko allahu neliri ɓe fi muɗum, konko allahu rentini moftammaji ɗin ɗi fof majji e muɗum. o waɗani ɗum ɗon tun fii e welaye tun fii nina ni fii ittugol yimɓe ɓen e ko nafata ɓe. o waɗi ɗum ɗon ɓe tawno yimɓe ɓen haray bonni haqqe e makko on, ɓe yahi kadi e konko tawata foɗantaɓe nafa, ay ɗum duñantaɓe kadi ko innete ko lorra. ko ɗum watta si allahu kamɓi fii ko innete kon ashirk, ha o konti annabaɓe ɓen o konti ɓe buy maɓɓe oyni ɓe ɗo law ashraku, ay si tawni tum ɓe sirkude, tawni tum ɓe sirkuno ɓawoɓe gollude ɗeɗo golleɗe fof majje, si tawi tum ɓe sirkino allahu foɗinayno golleji maɓɓe ɗen, o waɗayno ɓe kadi yimɓe perduɓe ɓen. ɗum ɗon noon ko annabaɓe ɓen, ɗum ɗon ko nelaɓe ɓen, ko ɗum sikkuɗen yene yimɓe tawɓe en jeyaka e sahaba, en jeyaka e tabi'ina, en jeyaka e tabi'ina, ko yimɓe zamanu sakkitoro fayde, ɗum sikkuɗen enen si en shirki haray ko naadata yimɓe ɓen e ɗum ɗo ko majjugol ko innete kon tawhid. allahu tabaraka wa taala ko ɗum ɗo woni ko o weltorante jiyaɗo on, ko ɗum ɗo woni ko o malnirta jiyaɗo on, ko ɗum ɗo woni ko o waɗata ha jiyaɗo on tawata o naadete aljanna inchallahu yawmal qiyama. ko ɗum ɗo woni ko sabu wonta sabu ha neɗɗo on o daɗa lette ɗen ko kabru makko inchallahu, so tawi o woni neɗɗo laɓɓinanowo allahu tabaraka wa taala ko nder dewe. ko watta noon ha on tigi laɓɓina ko si o jangi, ko si o jangi konte kon al aqida, o jangi o andi ko honɗum woni aqida, ko honɗum woni tawhid, ko honɗum sellinantamo diina makko kon, ko honɗum tawata so ukkito e muɗum tun de makko ɗen ɓe fof makko deɓe perdan. ndaare ko allahu inni wa qadimna ila ma amilu min amalin fa ja'alnahu haba'an mansura. min moɗodira min adda kala konko ɓe golle men ummorde e golle min waɗa ɗum ɗon duggu men sakita. ko honɗum watta ha ɗum ɗo waɗe ko tawde ɗeɗo yimɓe ɓe daranike ko innete kon shirke billah. ɓe jettigo tata ko allahu hertani ɓe waɗani ko hina allahu subhanahu wa ta'ala. keno wona ɗum ɗo woni ko allahu weltorantaɓe, ko allahu weltorantaɓe ko so ɓe woni yimɓe tawɓe ko ɓe rewata ko allahu tunɗe. ayi e ɗo goɗɗo hara ko fokkutiɗo ɗo joni yaadu mari ka o yahata o yiida e mawɓe ɗaɗen ɓe daranamo iste ñallal ngal no rawnu fa hingal ɓawli, ma o ɓe jonnimo kaccu mum, ma ɓe jonnimo bo ko koye liɗete koye ɗate tele, ƴetti koye kaccu hoy ɓe jonnimo, sa heeti ha yari joni a ɗawi kayre pol ƴetti kon kaccu ɗen bugaya wonɗo ɓaawma o, siko bofode ƴetti ɗum ɗon fiɗa dariɗo ɓen ɓaawo ton, hara yimɓe ko hunɗi wawata nafude on tigirin ɗum ɓeydata masiwana lorra. ƴotta yimɓe tawayde ɗum fof hino jetti ɗum ɗo koyɗo fihi ko yiɗaɓe o ko yiɗaɓe hareɓe naati, ko yiɗaɓe o ko yiɗaɓe hareɓe huuli, ko yiɗaɓe o ko yiɗaɓe hareɓe sunni. ɓe wonata yimɓe tawɓe hiɓe e hoolare, hiɓe e ñiiɗal, hiɓe e sabatal abani. kono neɗɗo tawɗo on hino hoolori allahu subhanahu wa ta'ala, waman yatawakkal ala allahi fa huwa hasbuh. kala hooloriɗo allahu haray allahu yonimo balle. ko ɗum watta neɗɗo so woni hoolorowo subhanahu wa ta'ala, oɗo neɗɗo wonata neɗɗo hiɗiɗo fes tawiɗamo kanko hara himo fi amani wastiqrari, himo e hoolare, himo ñiiɗi, himo taɓiti, ala hay hunde ko mapintamo nde tawno himo andi kala ko hewtimo haray ko e immorde allahu subhanahu wa ta'ala, immorde e moƴƴeriji. so tawi woni le ɗum ɗo kadi ko ande hewtimo haray himo andi koye fajjitande nde e fajjiti, imma hara allahu lotiranay moni ɗum ɗon zakkatuji makko ɗi woni ɗum e muɗum ko aduna ɗo, ma hara allahu ɓeydanay moni darja kam kanko ko makko ton kanko allahu subhanahu wa ta'ala. sabu wonugol ngol on ɗo lorra arimo, an a jaɓi a jonniti ɗum noon allahu subhanahu wa ta'ala a munnike, allahu ɓeydiranima ɗum darja ko makko. so ɗum watta al mu'min
amruhu kulluhu fi khayr dum ɗum ɗon fiyaki makko e fof makko koye nder moƴƴere woni nde tawne so tawi heeɓimo moƴƴere o jarni allahu falahu khayr himo mari moƴƴere kadi ko allahu to allahu neminama ka aduna jarnama on nema mo o neminma allahu ɓeydanama moƴƴere ka makko tan ɓeydanama darjaji makko ɗin ka to makko kanko allah subhanahu wa taala ay allahu hoddira ara e maɗa koyinte kon soñja e sattende muññoroɗa sabu allahu subhanahu wa taala allahu montanama bakkatuji maɗum ka aduna ɗo ɓeydanama darjaji makko ɗin ka makko kanko subhanahu wa taala ton ko ɗum watta timmuɗen almuminu amruhu kulluhu fi khayr goɗɗum noon so siffitirali sifa limanankaku o wonali neɗɗo gonɗin ɗo allahu subhanahu wa taala haray alhaaliji makko ɗin jiiboto tin ñande be ñande alhaaliji makko ɗin haray ko ɗi jiiɓiɗi ñande be ñande nde tawno kala ko arimo e moƴƴere o miijoto koye toppitande makko e wakkilande makko kanko kala ko arimo e lorra o miijoto joni ko kaarijo woni sabu ko ɗum ɗo woni sabu o yejjita allahu o waɗa allahu seeɗa to allahu kadi acciramo hoore makko tawa nokku kala ka o woni koye lorra o woni so tawi noon o woni hoolorɗo allahu subhanahu wa taala allahu moƴƴo e makko allahu waɗa mo neɗɗo mo o wallata ko aduna ɗo ɗen emo dandoyta yawmal qiyamati hara neɗɗo on ka yiɗamo hino welti jeeya e mande maloje goo lahara woni woy ɓernde made hino ɓutti ko aduna so tawno jawdi ɓuttinta ɓernde goɗɗo laamu ɓuttinta ɓernde goɗɗo hayyo hunde ala ko ɓuttina ɓernde goɗɗo wona pente kon al imanu billah neɗɗo so woni gomɗinɗo allahu hayso ala ka o waalo hayso ala ko o ñaama neɗɗo on haray ɓernde makko no deeƴi ko fiina ko jantotoɗo inde allahu kanko noon o inni ala bi dicrillahi tatma innul qulub o watta ha ɓerɗe ɗen deeƴa ko honɗum sabu jantagol inde allahu subhanahu wa taala haray koyente kon mawɗo men on darsumen on en hatta e makko ɗo ɗen si tawi no woodi yimɓe tawa ɓe hino mari lande ko ɓe landoto ko yowndiri e nde yewtude ko yewtuɗen ɗo ko tata ɓe famali haray hiɗo wawde accitande tan seeɗa ɓe lando wawen faltude ɓe immorde e ko yewtuɗen kon si tawi woni hawrino ga konguɗi moƴƴude konguɗi wondude e sawaba haray ɗum ɗo faminallah si tawi woni tan immorde e palji haray ɗum ɗon ko immorde an e cheytane أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه ولي ذلك والقادر عليه صلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Naam wa aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu ustad en mawde ara men weltike fota men torki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah weltano on waɗana on joddindin aljanna yo Allah waɗu men nana ɓe ƴetta ko ɓuri e moƴƴude kon hutora ɗum waɗa barke e gandal mongal waɗana on ɗum ɗo joddi ñande woni jawde e ɓiɗɗo nafata haray men weltori mako on fota ko wona seeɗa haray na musidɓe julɓe tedduɓe haray no nanirɗon noon haray usaji men ko ɗo ɓe woni darade inchallahu haray kala marɗo landal ko yowiti oɗo mawdu ko ɓe yewti ɗo haray no wawi wadde star 61 maɗum étoile 61 ɓe jabano en ɓe ruwo ko Allah subhanahu wa ta'ala on newinani ɓe ɓe maki haray ko yowiti e oɗo mawdu inchallah naam aray ɗum musidɓe julɓe tedduɓe aray ɗo men yaafini kadi fota ko wona seeɗa haray yontere hannde men wawali arisirde naɓaka nder groupe ko wowɗe naɓude tonɗe donc haray ɗo men yaafini fota ko sabuna haray otino déplacé inchallah haray ko ɗum ɗon haaɗi inchallah à partir de juma arowo ɗo haray min fuɗɗitoto arisirgol ngol kadi nattaka ɗuma toon kono no woniri noon no andirɗon noon haray iɗon wawi yaade ka YouTube lawol kisal haray bayanaji waɗa ɗiɗi ɗin ɗo fop haray ɗi nattete ka YouTube meɗen kadi haray on fof moɗon kadi aray ko saɗi ko tooli ko Facebook lawol kisal e ka Telegram sonnaɓe hisuɓe ka du'iɓe hisuɓe fof moɗon en toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah hisi en fof e hisna leydi men ndin danda en gere ka meɗen ɓuttinana en ka meɗen okkora en lamɓe hara wawa ɓe fonnude jama o yurme jama on fof amina ya rabbi nam musidɓe julɓe tedduɓe haray faalaɗo wadde landal womo wawi wadde star 61
étoile 61 tawi hara le goɗɗo kadi waɗali hara o ala ko landitoɗo hara inchallahu wawen accitude ustage en ɗo kamɓe kadi ɓe wawa ɗumannade e fowtoyade e saabu naaray minen kadi gaɗɗo men occupé seeɗa inchallahu kono min daaray bero arɓe ɓen seeɗa ɗo inchallah. Naam, assalamu aleykum wa rahmatullahi. ɓe naatuɓe maketeɓe Adama Diallo. Assalamu aleykum. Waleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, haray ustade en no jenti on ɗo. Naam, haray ɗon wawi landade ustade en no jenti kono ɗiñimon on noon no ɗumanni seeɗa so ɗon waɗi micro on ɗon wawi ittude ko pallere on min siko écouteur waɗ ɗon. Assalamu aleykum. ɗo ɗon nande moƴƴen ɗon no fitti joni. ustade mi landa komi ala ko landade fayde haray wona ko yo witti haray e bayana mo waɗɗon hande. Naam, ustade en ɗon jenti. Naam, lan jenti. Naam. Si tawi joni sonnajo o woni ha o ƴetti coñci islam o joni noon hara wano haaju waɗay ko ɓeygure ka famille ni hara wano mariage ni ma denna bo se hara no dagani on fi taw yahata. Naam, ɓenni so tawi woni goɗɗo ƴetti coñci islam haray sino daganomo ka o yaha e haajuji wano masalan dennabo ma peera ka ɓeygureji. Hara noon ɗin haajuji ɗon fayde hara ɓuri kon musique waɗete ni. Tawi neɗɗo on ko yahata kaka haajuji ko haajuji tawayɗi ɗin ko haajuji sunna. Haajuji yowodirɗi e sunna e faridda. Haajuji tawayɗo ko haajuji daganiɗi mum. Haajuji tawayɗi ɗin ko nokkeli tawayɗi ɗi dagaki. Masalan so neɗɗo woni yimɓe woni organisayde mariage tawa ɓe jillidira e toon piiji tawayɗi ko piiji ɗi dagaki wona musique aji ma e piiji ɓenɗon en hoore min no waɗa to wona yo yahu ka nokkeli tawayɗi ko piiji harmuɗi waɗete toon ɗo kala ko tata ko harmi kon hino waɗede wata o yahu toon ko tata kon hino daganimo himo anditno no dagi ɓay hannde yimɓe ɓen ɓe fof maɓɓe hiɓe fotti goto sikkitaki woni no janggi woni jangga foɓɓe hino fotti hino andi wondema koyde kon musique ma e ko jokkiti ɗum ko watte ko wona ko dagi ay neɗɗo wona o yahu ɗum ko yahata ko e nokkeli daganiɗi mo ɗum. On jarama ɓuri aɗa waɗi aljanna. On jarama onon kadi jarama salmini ɓengore nden ɗon ɗutene hekkiɓen ɗo inchallah. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa aleykum salam wa rahmatullahi. Hajja en on yaafoto ɗon anndi har miɗo e hoore laawol haray en mi salmini wonɓe ɓe nder gaa fof haray miɗo takka tawi ɗum occupé miɗo wawi wallitagol inchallah. On hewtoyi ka on hewtata miɗo ko hoore laawol kono ella o ala tawi noon haray on ɗumanni haray miɗo wawi yaltude kono miɗo e hoore laawol ngol haa jooni mi hewtata taw. Ok, awa gasi no probléme inchallah. joni o min halfini on ɗon min salmini ustad yiɓɓe min salmini wonɓe heɗade ɓen fof min weltani keɓe inchallah. Assalamu aleykum. Ok, wa aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Min salmini ɓe ngore nden son hewti onon kadi. Ok, joni min udditande hikkiɓen o. Naam, ɓe naatuɓe ɗo makiteɓe Mouhamadou Julde Diallo. Assalamu aleykum. Wa aleykum salam wa rahmatullah hajja. Jarama Usaini ala toon. Alhamdulillahi ɗon e jam ɓe ngure meɗen. Ɓe soppi ɓe jam alhamdulillahi ɓe ngure nden toon no ɓutti toon seeɗa. Alhamdulillahi haray si wona e wayrniri seeɗa haray men salmini on men lande ko sinon e jam. Naam, haray min kadi min salmini on toon. Haray naam. Haray en weltanike ustad en fota haray ɓeɗo ko ustad ɓe meɗen. Ko ustad ɓe ɓeygure meɗen. Naam. Ustad en ɗon jenti? Naam, miɗen jenti ustad. Tabbal.
haray ko weltanagol on jarnon fota mawdu on labama moƴƴa haray mi weltanike on fota yo Allah subhanahu wa ta'ala yoɓon ko ɓuri moƴƴude joddi nam haray musidɓe julɓe tedduɓe ono wonɓe jentade haray min ko Mouhammad Julde Diallo jibinande bañal laɓe andiraɗo bañal technology service e kalawol kisal haray mi falno hari natude law mi ɓeyda présentude oustage en ɗo kono ɓayru tawi ko ni fewdori programme ji ɗin haray ko honno ko ni wonɗen e muñorde haray mi ɓeyditana en ɗon tun seeɗa ɓeɗo kono ɓe makiri noon ko oustage Bocar ɓe makete haray wono hiɓe jannande ngam moƴƴa fayɓe ɓen e duhiɓe ɓen e suddiɓe ɓen hiɓe jannude moƴƴa ga haray o weltantoɓe moƴƴa jarnon ɓe fota hiɓe wakkili moƴƴa e jannugol ngol haray kadi ɓe yiɗi laawol kisal on kadi moƴƴa haray min on miɗo yii nafoore maɓɓe ko moolana ɓayru min wo ɓeygure ande wo ko kamɓe woni e jannude haray o weltantoɓe moƴƴa inchallah eymoɗe awa ɗum moƴƴimode ɓe jarama ɓe weltanama en torki Allah subhanahu wa ta'ala Allah waɗa barke ko ɓe jokki ko e sabunaɗo ko golnam amin haray kadi miɗo ɓeydo ɗon naatu ɗon kon ɗo joni haray ɗo ɓuuri moƴƴinde no yenniri noon haray ɗo min ukkitiri seeɗa ɗo men e hoore ɗate hari men wawali présentation fof andi haray fa ligne mon on yehi taw nan tigi tigi on hiɓe wawi accude ɗon kadi honno kelɗi fota ko ɓeɓe inchallah haray ko ɓeɓe jannan wonɓe janna ɓeɓe woni e jannande ɓen tigiri no reconnisi golle maɓɓe ɗen no moƴƴiri inchallah ɓay noon haray tangon no raɓɓiɗi yimɓeɓe no ɗuuɗi haray ko ɗon woni hattude inchallah Ustaz moƴƴi o weltanama noon kan albarka moɗon boyi yo Allah subhanahu wa ta'ala yoɓon ko ɓuuri e moƴƴude amin haray en torki kadi Allah subhanahu wa ta'ala on yo ɓuttinan en leydi men ni waɗa ɓuttungo gaɓal meɗen o koran en lamɓe kelɗuɓe honno ko nafata en ka leydi men ga haray wono makirɗo noon ngajji en tigi tigi on yo Allah on jaabinan en duwawuji ɗi nam awon jarama Ustaz albarka moɗon batte ko ɓeydi tan ɗon en kon ɗo nam hajji en haray mi jonniti o inchallah on jarama Ustaz albarka boy joni Ustaz Abdallah no arti ɗo nam sikkaray ligne maɓɓe on ɓen ɗon kadi kelɗa joni haray Ustaz en ko ɓeɗo waɗunoɗo haray star 61 on e filande ɗen haray joni ɗen wawi hattude ɗo inchallahu hande ha yontere hande kadi si yontere hande jaaɓi haray min weltike fota min inni on ko saaɗi ko tooli haray ɗo min habbiti on kadi inchallah haray en torki Allah taala on yo Allah yoɓon ko ɓuuri e moƴƴude waɗa barkeɓe ko wonɗon jannude kon sabuna en andi ka hoore leydi ɗo piji ɗin fof ko gandal ngal woni ɗumannade kala golloɗen ɗon golle haray soɓe ko golle haray Allah subhanahu wa ta'ala on no yiɗi on ɗon so tawi hara ko sukaɗen ɗon golle Allah woni ko ɗeltimo e muɗum en torki Allah yo Allah faamin e yimɓe men ɓen e ɓiɓɓe men ɓe fayɓe men ɓen sabuna si faamama diina kan hutorama haray soɓe haray leydi ndin ɓuttay sen yii oɗo guereji e ñorto ñartade fof koko tawi kon diina kan faamaka ma hay sika faama haray ko ala ka hutorede haray yimɓe ɓen no janfodirde nunɗal ngal no fanɗi sabuna no andirɗen noon Allah subhanahu wa ta'ala inniri noon so tawi hara yimɓe ɓen tigui ɓe feewali Allah ɗeltay kadi ɓe feewa adda e hoore maɓɓe en torki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah ɓeydu e fewnude enen tigui sansa en enen tigui taho soɓe si en Allah sansa en enen tigui sansana en kadi wonɓe hoore men ɓe haray vraiment mi weltike fota haray goto noon arti ɗo mi anda simi ndaara on ɗon kadi ko on ɗum woni landade fimu inchallah nam assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu musidɓe julɓe tedduɓe ka radio lawol kisal haray men yaafini fota hande kadi haray ko ɗo wonɗen e hattude
haray no mi inniri noon haray no ɗumanni seeɗa kono inchallahu à partir de juma arowo ɗo haray inchallah mi waaway arisirde min waaway kadi ɗumannade ɓuri ɗo inchallah fof on weltanama on du'anama Allah subahanahu wa taala on weltamen e fof meɗen waɗa jeddi jannatul firdausil a'la ɓuttinana en leydi men ndin kadi amina ya rabbi haray men inni on fof noko kala ko huskorɗo assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah subahanahu wa taala on hokku en walugol e jaam laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal